Najveći krivci za streljanje muslimanskih ratnih zarobljenika u Srebrenici, uopšte ih niko ne goni. Ja sam se kao potpredsjednik vlade intenzivno bavio tim pitanjem Srebrenice. Streljanje muslimanskih ratnih zarobljenika u Srebrenici shvatio sam kao veliku sramotu za cijeli srpski narod i pokušao sam da saznam što više činjenica. Gospodine Šešelj, gospodin Naiš je u nekoliko navrata ovde, a čini mi se i kod svedočenja generala Delića, generala Stevanovića, izneo tvrdnju kako su vlasti Srbije i SRJ zataškavale zločin u Srebrenici. Molim vas da pogledate šta se nalazi u tabulatoru 29 u vezi sa hapšenjem ove grupe Pauk i da li se tu nalaze neki dokumenti koji mogu da se suprotstave ovoj tvrdnji gospodina Naiša da su vlasti u Srbiji nastojali da zataškaju zločin u Srebrenici. Ovdje je veći broj izjava tadašnjeg saveznog ministra za informisanje Savezne Republike Jugoslavije, ali to što je on izjavljivao je zapravo stav i vlade Republike Srbije i savezne vlade. On je ovo saopštavao na osnovu ukupnih saznanja koja su imali naši istražni organi, a to su vodili istražni organi Srbije, pošto savezna država nema istražne organe. On je saopštio javnosti. Prvo, o broju streljanih muslimana, o izvršiocima streljanja i o tome ko stoji iza toga streljanja. Molim vas, budite ljubazni, pogledajte izveštaj u kome se vidi, to je izveštaj u glavnom tada dnevnom listu Politika, beogradskom i srpskom dnevnom listu od 12. februara 2000. godine, gde savezni ministar informacija obaveštava javnost o tim događajima. Da li imate to pred sobom? Da. Pogledajte šta piše u ovom kratkom drugom pasusu, šta savezni ministar, odnosno u ime vlade Jugoslavije, iznosi u vezi sa ovom grupom Pauk koju su naši organi uhapsili. On kaže da je rasvetljavanje zločina kod Srebrenice naš dug prema istini. I to je bio stav i republičke i savezne vlade. I neprekidno smo insistirali da se razjasne sve okolnosti koje su vezane za to streljanje. Jer je taj zločin, po našoj oceni, naneo veliku štetu srpskom narodu. Pre svega srpskom narodu, jer smo kao narod osjećali veliku nelagodnost što se uopšte tako nešto desilo. Protivno svim našim moralnim principima, našoj istorijskoj tradiciji i tako dalje. Šta su saznanja najkraće koja je Matić u ime vlade u funkciji saveznog ministra informisanja izneo pred javnost o pozadini zločina u Srebrenici i o izvršiocima tog zločina? Saznanja su u najkraćim crtama da je streljanje izveo 10. diverzantski odred. Diverzantskim odredom je komandovao Milorad Pelemiš. Taj 10. diverzantski odred u svom sastavu je imao Srbe, Hrvate, Muslimane, Slovence, čak i mnoge strance. Dakle, bio je jedna multietnička vojna jedinica. Da li iz toga proizilazi da je to bila neka plaćenička vojna jedinica? Da, iz toga najdirektnije proizlazi da je to bila plaćenička vojna jedinica, a saznanja naših obaveštajnih službi su da iza te jedinice stajala francuska obaveštajna služba. I mi smo to javno saopštili početkom 2000. godine. I posle, dakle, rata, i posle Dejtonskog sporazuma, pripadnici ove jedinice nastavili su da deluju. Oni su čak kao plaćenici zapadnih sila
u Bosni i Hercegovini izvršili kidnapovanje Stevana Todorovića na Zlatiboru i za novac su ga isporučili zapadnim snagama u Bosni i Hercegovini. Stevan Todorović je naknadno suđen ovdje u Haškom tribunalu zbog nekih drugih zločina. Dakle, umjesto da se njima sudi, umjesto da se oni pohapse kao glavni krivci za streljanje u Srebrenici, oni sarađuju sa zapadnim silama u Bosni i Hercegovini i čak šalju plaćenike u Kongo. I Milorad Peleniš i Dominik Petrušić sasvim slobodno putuju širom Europe, niko im u tome ne pravi smetnju, sasvim regularno dobijaju vize Europske unije. Oni su privilegovani građani Europske unije po svemu sudeći. U vreme kad je Goran Matić, savezni ministar za informisanje, obavestio javnost o tome, ti ljudi su bili u rukama naših organa vlasti u zatvoru. Da, bili su u zatvoru, vođena je istraga i zbog Srebrenice i zbog organizovanja atentata protiv vas. Da li je, s obzirom na ove činjenice koje je javno izneo u ime vlade ministar informisanja,